Yabo lento moya ayisebenzi kakhulu mengabe izohlangana nabantu, ikakhulukazi abantu engasho nje ukuthi abangani. Ayihlangani yonke lento le. Futhi waqala ke ukuthi uyayiphoqa lento ukuthi ihlangane nabangani. Ihambe into yakho nje imoshakala, ingasasebenzi kahle nje start. Yabo nje mangenza le video le angazi ukuthi ngayenza ngani. Angifuni ukuchaza ngezinto eziningi ezijulile kodwa ke ngithe ngizoyenza ivideo ngokuthi ngikhulume ngalokho engizokhuluma ngakho. Yabo. Into moya ningixolele kunabantu abandlulayo la. Yabona into moya ayidingi ukuthi ube nabangani. Mengabe ke mhlambe wena unabangani njengoba uyilo simo lesomoya awunenhlanhla kakhulu futhi ngiyakujabulela. Yabo. Ngiyakujabulela ngoba phela izinto eziningi ayisebenzeli wonke umuntu. Ayisebenzeli wonke umuntu. Yabo njengami into yokuqala mina ngisumuntu engasho ukuthi angifuni ukuba nabangani. Lento le nje yazenzakalela. Yabo. Ngithi ke mengiphila nabantu kuba abantu engasho nje ukuthi abangani bami bayaba khona empilweni yami. Ngeke kube ukuthi mhlambe kuba into embi kodwa nje khambe kuphelele emoyeni. Kungekho nomunye ozosho ukuthi hayi asiyeke ukuba abangani. Ngiyacabanga ukuthi lento vele iyenzeka kubantu abaningi. Ayidingi nokuthi uzobe umuntu omoya ukuze ke lokho kwenzeke. Mina sengikhulume nje experience yami ekufikeni entweni ehlanganisa abantu nomoya lona enginawo. Right, sonke sinomoya. Yabo. Umoya ophilayo, umoya ophilisayo, umoya ukuthi uphile nabantu. Into esinayo sonke nje, ngeke ngisho nje ukuthi hayi ngispecial. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngolwazi enginalo, ngendlela engazi ngayo izinto eziningi emhlabeni, ngingasho nje ukuthi angiboni ngendlela abanye abantu babona ngayo. Yabo. Fine kwenzeka ukuthi vele ke wazane nabantu abazokuzwisisa ke lapho. Kodwa wena umoya wakho ube ngenye indlela ke futhi ujule. Ekujuleni kwakhona uthi noma uphila nabantu khambe nje umuntu akubone ngenye indlela. Angakuzwisisi kodwa ngicabene. Yabo angakuzwisisi nje start. Phile vele. Ngibe nabantu vele engasho nje ukuthi abangani bami ngiphila nabo. Kodwa ungasokuthi into mhlambe ke ihlala emakhoneni. Ngaze ngayithanda le ndawo yasemakhoneni. Fine kwenzeka vele ukuthi hayi mhlambe ngiyaphuma ngiya la emakuleni. Ngithola amajita vele hayi siyaxoxa vele kube mnandi ngoba ngeke phela ngithi ngithola amajita laphana ngibe ngenye indlela. Leso sikhathi ke leso. Kodwa akaze kube into ukuthi athi ke ngiphume manje ngiyohlala namajita lapha ekhoneni hayi ngazi ngiyenza yonke into leyo. Kodwa ke mokuyinto vele eqondene mengabe ke mhlambe ngiya lapha nezitolo yabo wasixoxa vele kube mnandi. Ngaleso sikhathi ke leso ngizibuyele ekhaya endlini. Kodwa ke kwathi ngelinye ilanga nginomngani la endaweni. Ngesinye isikhathi kade ngithanda ukuthi athi ke ngihambe ngiyombona bo. Naye makeza nje la endlini. Hayi ngiphume ngesinye isikhathi ngishaye walk ngihambe ngiyombona. Fine hlale siphuze lokho sikuphuzayo. Yonke lento engixoxayo into vele engakaziwa nje abantu ku social media. Hayi sihlale vele kube mnandi. Kube naloko sikuphuzayo. Siphuze. Kube mnandi nje. Yabo kube mnandi. Futhi sizwana, sixoxe ngento esixoxayo. Futhi mina ngiba nenhlanhla esiningi mengiba umuntu ukuthi umuntu engizoba umngani naye azwisise ulimi lwami ngesimo esomoya ngendlela ehlukile. Yabo. Ngeke ngisho nje ukuthi lo muntu kade kuuntanga wami mhlambe ngasho ukuthi kade share ngeminyaka 2-3 years lapho. Yabo. Kodwa kade sizwana. Mhlambe ngibe umuntu ukuthi ngikhulume ngezinto zomoya. Sixoxe vele hayi
angibuze ukuthi hawu yonke lento leyo yazelaphi. Ngimtshele mina Victor Sikhange ngivele umuntu ngivele ngimtshele ukuthi hayi kunomoya onjena ke uyazindla wenza yonke lento le meditation umuntu vele athande ngoba mina ngilo muntu lokuthi mengikhuluma umuntu vele uyangilalela azayenze lento leyo. Kumbona ngelinye ilanga lapha eVarsity ngikhuluma noMjida siyaxoxa lapha eKhaladi ilalela inkulumo yami yomoya manje ngoba ilalele izithola lapha iyavuma lento engisho iyavuma hayi bese ubuyela umqondo uthi hayi wena uyingozi wena ulimi lwakho luyingozi wena yazi yonke lento kade uyikhuluma angiyizwa lento ekhuluma kodwa ke ngiyayizwisisa ngiloko ngiyavuma hayi yabo futhi ngokumuntu engasho ukuthi uthanda kakhulu into zamaKristu ukuhamba esontweni yonke lento le kodwa yena mangasho kabi makabone ukuthi ilimi lakho linamandla wena ngoba mengithi ngihleli naye kunomngane wami omunye ngapha ethi mekhuluma umngane wami lo omunye angayizwa into yakhe yabo avela athule nje amlale kodwa uyambona nje emehlweni ukuthi akayizwa lento lena ayikhuluma kodwa mina mengiqala ukukhuluma ngibone yathi avuma nje avumela phezulu yabona manje sekajulile umuntu usekudeni manje buyelo umqondo athi hayi wena ulimi lakho luyingozi kabi wena hayi umuntu mekhuluma umuntu vele uyajula ke alalele azafisa ukuthi athi ke ngiyenze lento le umuntu ayikhulumayo lo muntu nje njengoba echaza kanje ngibone lo ngapha eceleni kwami umngane wami aphatheke kabi yabo kodwa ke ngenhlanhla ke mongasuka umuntu engasho ukuthi uyaba nomona kodwa uyabona isimo ukuthi lo mngane wami ekhuluma uyanconywa kodwa mina mengikhuluma hayi indaba mayiswakala ikakhulukazi mengabe uzokhuluma into engiyaziyo kakhulu okudlula wena yebo nawe usesenalithuko lokuthi uyazi lento kodwa ngaleso sikhathi ke leso mengabe vele ngikwazi ukuyichaza ngendlela ejulile kuwe ke njengomngane wami ungabonakala ngathi mhlambe ngizenza ngcono kanti lutho nje indlela nje ukuthi ulwazi lwakhona enginalo fine sibuyela lapha nje bakade ngingixoxela lo mngani lona kade usendaweni uyabona manje ukuthi yabo sakane interest into efana njengalezi agoquke vele kuba umuntu ukuthi hayi manje sakayithanda into zomoya kwafika lapho ukuthi lo muntu uzundlula nami ke manje yabo usekangenile nje phakathi kwe yonke lento le ayalalela kwaba lesimo ke leso kodwa ke kwathi kuhamba isikhathi yazi umfowethu lona sathi mesiphuma ngikhuluma kahle lelanga ngagcina nje lapho ukuthi hayi ngibe nomuntu engasho nje ukuthi umngani yabo futhi mina umngani kade ngingamkhonzanga leyo ndlela leyo kodwa ke kuye ngoba vele umoya mokuxhumana kakhulu ngayitshela ukuthi angithola umuntu mengasuka ukuthi kahle kahle ngithola umngani ngithola umuntu oyibonayo indlela engiyibonayo ngesimo somoya oyizwisisayo yonke lento leyo asathi siphuma ke sesihamba lapha ekibo sesabuya ke manje uyangiphelezela ke manje ngiyabuya ngiza ngapha ngoba vele kahle indlela yabo kusho ukuthi kade azojika vele endleleni hayi qhamuka omunye umuntu ke manje hawu nanga umuntu seyangishiya lapha kusho ukuthi ngendlela engishiye ngayo mesakhuluma phela sixoxa sijulile ambona le ukuthi alumbhemi lona ungeyindlela hawu ngafunda okuningi ngaye nje kungasintembi ngesimo sokuthi lo muntu lo kahlahle kungenzeka ukuthi ngibe ngisendaweni angishiye nje abona abanye abantu avela hambe akhohlwe yimi yabo kodwa ke nangaphandle kwalokho mongasuka ukuthi into vele ayenzeka vele into leyo khohle vele umuntu kodwa ngesimo sokuthi mina ngendlela engijula ngayo umuntu bengimbona ngimfila ukuthi ayilona yebo yena umuntu olungile angeke ngize ngikhuluma amanga yena umuntu olungile kodwa kwabuya ke kimi lento ukuthi lento lena ukuhlanganisa abangani nabantu bazi nokuthi vele kuze kujule ngaleyo ndlela leyo ukuthi kuze kuthinte ngesimo somoya ngabona nokunye okunzima phakathi kuye okuzoyenzeka esikhathini esiningi mengabe ngithi ke mhlambe nginayo endaweni o la sihamba khona sonke azange ngiyithande yonke lento leyo hayi ukuthi angithandanga indlela engishiye ngayo lutho menganankinga ngalokho right into engiyibonile ngaye ngesenzo sakhe asenzile
angazi into engayichaza kanjani, ijulile into ebengathi ngiyayichaza, kodwa ke yinto ethinta umoya. Ngathi mengiyibona lento le ngayo ngathi phela kwenzeka ngesisikhathi umuntu uma umbona, yebo umuntu right, kodwa nje ube ngathi ayikhona into e-off man ngalomuntu lona ngesenza senzile, ebese ke manje ubone okujulile okudlula lokho osanda ukubona ke manje. Kusho ukuthi ngahlakanipha ukuthi athi ke nje ngichele nje nalento lokuthi ngihlanganisa abangani nezinto engizaziyo nezinto engizenzayo, kodwa ke ngajabula ukuthi ngesimo esahlangana ngayo isimo esahlangana ngaso ngamfundisa nje izinto ezilula ezamenza ukuthi ajule ke esimeni sokuthi axhumane nomoya, akhule emoyeni, abe umuntu ohlukile phakathi ebantwini. Ngajabulela lokho nje ngathi nami khona engakufuna ukuthola ukuthi vele ikhona lento le, ngithi mengikhuluma nomuntu ngimthinte lana nje kuphela, ngimdlalele nje izinto ayilalele ebese athi ayiqale lento lena into zakho ke manje ivele zibe ngeindlela ke abone ngendlela ehlukile. Kwaba yilokho nje kuphela. Kodwa ke into engayifunda le ukuthi hayi lento yomoya nabangani isikhathi esiningi nje ayihambelani kakhulu, yabo, ayihambelani kakhulu. Kodwa into engayinothisa ke ngami, sengikhulumela mina, into engayinothisa ngami ukuthi mina ngizona kakhulu nabantu abadala. Yabona abantu abadala mina nabo siyazwana nje. Yazi ngitheme engikhula ngaba umuntu onjalo ukuthi okay abantu abalingana nami siyazwana, kodwa ke khambe kuphelele emoyeni. Ngoba isikhathi esiningi mengakho ubudlelwano nomuntu angifuni ukuthi kube yinto enobungani phakathi, kodwa ngifuna into engazi ukuthi inomndeni ngaphakathi, indlela engakha ngayo mina ubudlelwane nabantu, yabo. Ngoba ngiyazi phela ukuthi ukuba umngani nomuntu khambe kuphelele emoyeni, kodwa ke mekuwukuthi lento iyajula kuba isimo sokuthi mengikubona ngibona uzalo, yabo, ngibona umfowethu, ngibona udadewethu, lapho ke kuba ngenye indlela ngiyithanda nje ukuthi into ibe njalo. Manje lento isikhathi mengithi mengathi ngiyayizama ke kubantu abalingana nami kade ingenzeki, angifuni ukukhuluma amanga. Futhi nalokho mongasokuthi into engiyiphoqayo ukuthi yenzeke kuyazenzakalela, njengoba ngizochaza manje ukuthi abantu abadala abangalingani nami, ukuxhumana kwethu hey ijulile lento le, kuvele kuzenzakalele. Ngibone lo muntu omdala njengobaba kimi okanye mhlambe umama, kodwa sathi ngixhumana kakhulu nabantu engasho nje ukuthi abomkhulu, amadoda, yabo. Ngisakhula ngisaseyingane nje, angifuni ukukhuluma abaningi bakhona ngingaze ngibabize manje sisaxhumana, kodwa nje asixhumani njalo. Kodwa mase ngathi siyahlangana manje ngathi kade sihleli iviki lonke nje sixoxa sihlangana yonke lento le, ekubeni kungekho njalo. Kusho ukuthi ngendlela ejula ngakhona lento le, ngithi noma ngiqala ukubona umuntu omdala lento indlula isimo sokuthi sakha abangani phakathi kwethu, kodwa kwakheka umndeni ojulile ngathi kade sazana. Sithi mesikhuluma into zomoya akuvele kube mnandi, ngizizwe nami ukuthi hayi ngihleli nomuntu la ongizwayo kahle, futhi ngendlela ukuthi ngeke kube yimina kuphela engimbonisayo izinto, naye uzongibonisa ukuthi hayi empilweni kumele kube kanje. Navele mina ngikhulisa abantu abadala nje. Ngaleso sikhathi abantu abadala mabangibona kuba ngathi yimina engimdala okudlula bona. Baba inalesimo lesokukhothama, kodwa bangakhothami phela ngoba phela abantu abadala, kodwa ubabone na ukuthi ngendlela abangihlonipha ngayo bangibekela le phezulu, yabo, bangibekela le phezulu nje njalo. Kodwa ke manje mina ngumuntu ozehlisa kakhulu, ngivele ngizehlise ngithi hayi ngiyazehlisa kakhulu, hayi ngokuthi futhi ngiyapretenda ukuthi ngiyazehlisa mina kakhulu.
Fana nokuthi umuntu afike la kimi angitshela ukuthi hayi wena unesipho, azi wena unabantu abadala nokuthi angimphikisi mina. Ngiyathula ngimlalele noma ngazi ukuthi yonke into ayikhuluma iqiniso. Ngeke ngithi hayi ngiyazi. Yazi mina ngakhe ngasiza ubani, ngasiza abantu abawungakhi, ngayenza ukuthi ngayenza imanga. Ngizothula ngathi angazi lutho. Ngendlela engizehlise ngayo. Ngiyithulele nje ngize ngihlenge, ngithanda kabi ukuhleka. Ngize ngihlenge ngithi hayi ngiyabonga kakhulu, azi inkosi ikubusise. Ngikhulume ngathi angazi lutho. Ngeke ngize ngisho futhi ukuthi hayi ngikhona lapha ku TikTok, hayi soyohlangana nami. Uzibuze na ukuthi hawu le ndoda lena kade ngiyitshela indaba zayo kanti hawu uyayiphila yonke lento le. Nginjalo ke mina. Yabo. So manje ke lento le yabangani nento yomoya esikhathini ngayisebenzi yonke lento le yabo. Kodwa ngiyakholelwa ukuthi mosaqala vele ukuthi ukhule esimeni somoya, bonke abantu bazochela, nawe uzochela ebantwini. Kungenzeka ukuthi kube umndeni, kuba abantu ophila nabo emsebenzini yonke lento le. Nomsebenzi ungaphela futhi. Ngoba lento yomoya mesethi yaqala ke ukuthi ikhule, idinga ukuthi ube wedwa. Yabo. Okwenzelani ke ukuthi kungabi nezinto ke ezizokuphazamisa ungasaqondi la kumele uye khona ngesimo sakho somoya. Ngoba lento yaqala ayibuyele emumva. Kuzoba wena ke obambezelayo. Kodwa ke kuthi khamba isikhathi khona la izokubamba khona. Kodwa sengichaza ukuthi mengabe wena umuntu onabangani phakathi, uhlanganyele nabantu abaningi yonke lento lena, kuvele ukuthi nje kancane. Ekuhambeni kwesikhathi kuzobuyela esimeni. Yangizwa ukuthi ngithini? Ekuhambeni kwesikhathi kuzobuyela esimeni, uzokwazi ke manje ukuthi uxhumane nabantu abangani. Kodwa ke umoya wakho uzoba ngeindlela ke lapho. Uzokwazi ke ukuthi ubone umuntu okumele uxhumane naye nomuntu ongamela ngixhumane naye. Futhi mengabe umoya wakho usufikile lapho kulela zinga leli phezulu, kuzozenzakalela. Angeke uzuphoqa izinto. Uyothi umuntu mesondela lapho ukuthi lo muntu ongeindlela mana angimzwisisi kuye. Uzoba ngathi umuntu nje ongajwayeleki. Hayi ngizwisisi lo muntu lona. Ngendlela umoya wakhe hayi anguqondi nje bese vele umuntu achele. Yabo. Kuba njalo nje. Kodwa nje mina ngayisiza kakhulu ukuthi azange ke ngibe umuntu othanda abangani. Noma ngazi vele ukuthi abantu ngiyababona abantu umuntu vele angibheke indlela mhlawumbe acabanga ukuthi mina ngumuntu ozenza ngcono ukudlula abanye abantu lutho. Ngisuke ngibona ukuthi hayi sifikile ke lapho. What if ke manje mhlambe ngixhumane nabangani bamoshe ngoba uma wakho ngendlela ojula ngayo ekuhambeni kwesikhathi kudinga ukuthi uchele nje entweni eziningi, hayi abangani kuphela kodwa nje impilo ephilayo ngaleso sikhathi. Ingakho kunalezi zinto lezo ukuthi umuntu uyathwasa. Moya othwasa awukwazi ukuthi sithi mhlawumbe usentwaseni ebese ke ngapha njengoba ufuna ukuqondisa into zakho ke uhlanganyela nabanye abantu uyakwezinye izinto uhamba ezinye indawo ngeke uze kusebenze lokho. Yabo. Iyafana nalento le ukuthi mengabe umoya wakho usuyaqala ke manje ukuthi uyakhula ufuna ukuyithola kahle nawe lapho ke uyacabanga ukuthi hey azi impilo yami ngifuna ukuthi ilunge. Mawufuna ukuthi impilo yakho ilunge ngeke izilunge mengabe usahlanganyela nabanye abantu. Angisho ukuthi ke mhlambe wena kumele ungaphili nabantu lutho. Yilento abantu abaningi bangayizwisisi. Ngoba phela yonke into inesikhathi sayo. Isikhathi siyafika lapho ke kumele nje ukuthi umise kancane ezinye izinto. Uzimise nje izinto eziningi. Ngisho nokuthi ke mhlawumbe uphuza utshwala. Ngesinye isikhathi nalento oyibukayo kuzomela ukuthi uyimise kancane nje. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube njalo sonke isikhathi. Kuba isikhathi sakhona mhlambe ngasho nje ukuthi hayi lokho ofisa ukukwenza owaziyo kahle ukuthi kuzokwenza ukuthi uphumelele. Misa nje kancane mhlambe 2 months. 2 months is enough. Kuthi mekudlula 2 months ke manje ansho phela manje upgrade kule simo lesisikhulu esiphezulu. Uzobona ke manje uthi sengiyakwazi ukuthi ngibuyele ke manje kulezi zinto kade ngizenza. Kodwa ke ukubuyela kwakho manje sikuhlukile.
awusazenzi lezi zinto lezi engasho nje ukuthi zimosha impilo yakho. Usiyakwazi ke manje ukuthi ethi ngihlehlele emumva ke manje la sengibona ingozi. Ngoba eqaleni kade ungayibona yonke lento. Yingakho ke kumele uchele entweni eziningi. Ukufunda kwakho ke ukuthi uzile ezinye izinto ke ukwazi ukuthi mosofikile kulesimo lesi esiyokuphoqa ukwazi ukunqoba ukuthi ingakuphoqe lento ukuthi uyenze ngenkani. Wena ke manje usonolwazi lokuthi hayi ngiyakwazi ukuthi ngihlehlele emumva nje kancane. Yabo ngimisa izinto ukuthi hayi zingangicindezeli ngaleyo ndlela leyo. Kuba lo mehluko ke manje ke siyaqala ukuthi okay singakwazi ukuthi ngiphile nabantu kodwa nokuphila kwakhona akufani njengasekuqaleni. Uzoba nabangani kodwa ke manje uzoba nama limit. Ngeke nje uvele ujampele izinto wenza izinto nje isinome kanjani. So nendlela oyenza ngayo izinto. Futhi mengabe uzoba nabangani ke manje umngani uzoba naye kuyoba umngani ongeke abe kusimo lesokuthi mhlambe yonke lento leni eniyakha iphenduke ke manje ibe inzondo ube nomoya ngoba phela umoya wakho usuhlanzekile ke manje kulesimo lesi esikwazi ukuthi sikuxhumanise nomuntu ofana naye nomuntu ofana nawe kuthi mekhamba isikhathi yonke ke into yakho ke iyakwazi ukuthi ihlangane ngaleyo ndlela leyo. Yabo yonke lento leyo. Kodwa nje isimo sabangani ngaphakathi kuyo yonke lento leyo mengabe awukakakhulu kahle ngesimo somoya izokuphazamisa. Ungayijwayeli kakhulu. Futhi lento ingakumangazi. Impilo yomoya ikakhulukazi kubantu abayitholayo kulesimo leso iyayiveza ke ibe neqiniso. Mengabe nawe uzolalela umoya wakho ube neqiniso kumoya wakho. Ngeke ukwenzele phansi. Abantu abaningi abaneqiniso emoyeni wabo nje. Bacabanga ukuthi yonke lento lena ukudlala. Yebo zikhona ikhathi la uzodlala khona phela. Umoya ujabuli njalo wena uloko nje yonke into iqondile awufuni ngisho nokudlala hayi. Kuyaba khona leso sikhathi leso ukuthi ukhuleke phela. Yabo udlaleke ubungane lobo kungaphakathi. Ibona ke lobu ebenza ukuthi isimo sakho somoya sikwazi ukuthi sikhuphuke kahle. Ungaphoqwa ilutho, ungayenzi izinto ngoba impoqo. Yabo wena njalo uyaphoqa yonke into oyenzayo. Umoya wakho ngesikhathi awuyifuna yonke into leyo. Kodwa udinga ukuthi ukhululeke. Yabo udinga ukuthi ukhululeke ube wena ungazikhohlwa phela phakathi lapho. Ngoba abanye abantu babuye bayikhohle. Ubona umuntu ukuthi hayi sekaphila ngenye indlela ke manje. Futhi ngicabanga ukuthi iyo lento lena yakhe inzondo. Edinga ukuthi ngesinye isikhathi ufane nabanye abantu. Kodwa ungakhohlwa lokho okufundile. Nalokho okwazi okuwulwazi lapho kuwe ngesimo somoya okungahlukanga futhi nabanye abantu. Akusho ukuthi phela njengoba wena unolwazi oluthile kuzomela ukuthi uhluke ke ebantwini wena ucabange ngathi ungcono ukudlula abantu. Ibuye iphazamise ke lapho lento yomoya. Ngoba umoya wakho nabanye abantu uyafana nje umehluko ukuthi wena soyenza izinto ngendlela ehlukile unolwazi oluhlukile. Kodwa lolo lwazi onalo abanye abantu bayalazi ukuthi nje abakafiki kulezinga leli ukuthi baxhumane nalo ulwazi ngendlela nowaxhumana ngayo. Yabo kodwa ke ungathi ubone nje mophila nabantu mengabe kulesimo losomoya abantu bayaqala ke ukuthi babe ngenye indlela. Ubone umuntu indlela akubheka ngayo time nazi mfowethu hayi kabi ngithe mengihlala lapho kuwe ngezwe nje amahlombe kuba nento ehlayo. Ingabe mhlawumbe wena uyabasiza abantu khululekele nawe. Awugqokanga ukuthi ke la akubonakalisa ukuthi wena usiza abantu. Umtshele vele umuntu uthi hayi ngiyabasiza abantu esikhathini esiningi. Seyiqalile kwinto yakho. Kodwa phela ngesikhathi akusho ukuthi kumele usiza abantu akusuka ukuthi wonke umuntu kumele singiyasho nje. Manje ngami mina ngimemezele ebantwini ngithi hayi mina ngisiza abantu hayi. Into engayenza kade nje abantu ngoba okay uqala kwami ukuthi abantu bangazi kade bangibhalela lapho ku TikTok bathi ngibasize bangicela nje ngabona ukuthi indaba le ngayi ku TikTok ku Twitter kudala ngabona ukuthi indaba iTwitter lena man kunama message amaningi athi singenza ubulula kade ngijwayele ukubhala lapha na vele ku Twitter ngifaka inamba ngibatshela abantu ukuthi ama ufuna ngikusize ngithinte ngizokusiza ke kwaqala lapho
into yangenza ukuthi athike ngimemezele ngitshela abantu ukuthi hayi indlela engangithola ngayo email nenamba ngoba kade sengikhathele ukuthi njalo kumele ngiphendule ama message amaningi yabo menganayo ngisho nomuntu ongangisiza ke lapho ngisese bengisafunda phela nami yabo kodwa into engikhumbula kahle abantu ke ibona baqala ukuthi hayi ngiyacela ngicela ngingasho ngolutho ukuthi mina ngisiza abantu futhi nalapho kade ngisiza vele abantu bangakangazi nje yabo kade ngibasiza abantu la ngisebenza khona abantu bengibasiza la ngiyakhona abantu bengibasiza nje yabo hayi shuthi ngamagama zamthina angisumuntu omemezelayo ukuthi hayi mina ngisiza abantu uzanda ukuthi abantu nje umuntu uyayibonela nje athi hayi lo muntu angangisiza kube njalo nje yabo vele nje umuntu ngimsiza kodwa ke kuze kube namhlanje nje into efaka abangani ngaphakathi angikhonzanga kakhulu mina ngikule simo lesokuthi ngifuna nje ukwakha ubudlelwano yabo ngikholelwa ukuthi ubudlelwane bunamandla kakhulu ukundlula ubungani ukuba umngani nomuntu ngoba lokho khambe kuphela kodwa ke mawakha ubudlelwane nomuntu akupheli futhi nento yakhona ijulile yazi ukuthi ukwazi ukukhululeka uzokhulume nomuntu umtshela into zakho uxoxe naye ukhulume naye ngesimo sokuthi nawe uyazi ukuthi hayi lo muntu lona ngeke aze abe nomona ubudlelwane engikhuluma ngabo ke lokho manje mokuthi isimo sobungani hayi khohlwa umngane wakho uvela kumonakalele yabo musomtshela lapha ukuthi azi ngibe nephupho elephupho leli mengiliphupha kade ngiphethe imali eningabi yazi le mali ngithi mengiyiphethe kwayenzakala ukuthi nokuthi kade sengiyinkosi yabo kade ngiyinkosi ke lapho kulelo phupho vele ngesikhathi umuntu avela aphatheke kabi thawu nawo lo muntu ozongishela ngale phupho le futhi vele uzoba inkosi futhi ke isikhathi siningi akusho lo yabona ngesikhathi amaphupho abangenye indlela akunakusho lo ukuthi uzoba inkosi iphupho liyajula kakhulu yabo ngesinye isikhathi lisoqondo kunye okuhlukile kodwa okuyela lapho hayi ukuthi mhlawumbe uphupha ngokuthi wena uyinkosi kuyoba njalo ukuthi hayi kumele ngibe yinkosi isikhathi nakube njalo yabo amaphupha ahluka manje ke lo muntu ke akuzondela into engekho ke akuzondela ukuthi wena ube nephupho ukuthi uzoba inkosi kanti akusikuthi mhlawumbe uzoba inkosi seyakuzondela ubala ke manje lo mngani wakho anisazwani ke manje uyabo umngani ke loyo kodwa ke ukuthi nalapho ngiyazi futhi ukuthi kuyabanzima ukuthi nje abanye abantu abanayo inhlanhla yalokho yabo nalapho futhi kwenzeka ukuthi mengabe umuntu owakha ubudlelwane naye mhlambe wena usheshe umbone kungakafiki lapho ucabanga ukuthi umuntu ongamethemba kanti akukho njalo avela kumonakalele kodwa mina ngenza isibonelo ngami bakhona abantu engakhelene nabo ubundeni abantu engasho nje ukuthi abasiyigazi nami kodwa ke ngendlela esizwana ngayo kundlula ngisho igazi ngiyakutshela into engazange ngiyithole emndenini ngaleyo ndlela leyo kodwa ngiyithola ngaphandle kodwa kimi ke kulesimo lesokuthi ngixhumene kakhulu nabantu abadala ukundlula mina it's very rare ukuthi lo muntu lona ke abe nomona yabo kodwa kimi ke umuntu ozongidlela umona umuntu nje olingene nami mhlambe ongaphansi kwami noma ngabamdala kodwa ayengeleyo ndlela leyo yabo kuba yilo kodwa umuntu omdala nje umbonga ukuthi lo mkhulu ugogo hayi ngakhe ubudlelwane nabo isikhathi ngingasho nje ukuthi ibona ke abantu engababekisa nokuthi abangani kodwa ke kimi kudlula lokho ngoba ubungani buyaphela umndeni awupheli ngisho noma ekhaya ningaxabana nilwe ningazwani abupheli umndeni ilento isegazini yabo isegazini lento lapheli yabo segazini yonke lento le kodwa ke hayi indlela mina engibona ngayo ukuthi akha isimo
esomndeni esindlula ubungani, ngoba kuba umngani nomuntu kulento onayo hayi ehambe iphikisana, yabo, amanzi ne-oil hambe iphikisana, hambe iphikisane nje. Futhi ube nebhadi mengabe ukuthi wena umuntu vele uthanda ukwakha abangani. Bakhona abantu vele uthi umuntu meyiphuma lana afuna ukuba nomngani nomunye umuntu. Mina lento angikaze ngiyenze lento, angikhumbuli mina empilweni yami ngithi ngicela ukuthi sibe abangani. Yabona mengabe ngithi ngiyayikhumbula lento mhlambe ngayenze mengazi ukuthi ngiyenzani. Mengicabanga manje ngesimo engikuso manje, hayi mengazi ukuthi ngiyenzani. Kade ngiphapha nje. Angikhulumi iqiniso, kade ngiphapha. Mina abangani nje angibayenzi mina. Bayezela kimi. Umuntu angithande nje, yabo, angithanda umuntu athi hayi ahlale nami. Manje phela ngisumuntu omumbi, ngeke ngithi awufunani la uhlaleni nami, hayi ngiyahlala nawe mina sixoxe kube mnandi. Kodwa ngiyabazi bonke, yabo, abaqalile yonke lento abaza kimi bathi bafuna ukuba umngani nami, baphinde futhi bayihambele nje. Nami phela ngikwazi uphoqa umuntu ukuthi awuhambelani-ke manje ngoba uyena oze kimi. Angifuni ukumamanga. Baphinde ayihambele nje. Hayi nami ngeke ngisho lutho phela ngizoyithulela phela. Ngizoyithulela mengabe vele khona into mhlawumbe engifuna ukumthinta ngayo ngimkhumbuze ngizomthinta. Kodwa phela isimo uyasibona ukuthi hayi lo sekaphumile kimi lo. Mina futhi ngisheshe ngibone mina ukuthi hayi lo sekaphumile kimi. Iyona ke lento eyangihlakaniphisa ke mase ngibona lo mfowethu ethi sihamba laphana, wabona abanye abahamba ngemoto. Kwabanjalo nje. Kodwa akusinto ukuthi mhlawumbe yangiphatha kabi, yinto eyangifundisa. Futhi ngicabanga ukuthi lo mfowethu lo wadlala indima enkulu kabi empilweni yami. Wangishiya laphana ekhoneni, wabona abahamba ngemoto abangani bakhe, wangijikela nje mina. Wahamba. Sengibona ngimphonsi. Yebo, sengibona ngomuno lapha. Hayi, sharp. Angashongo lutho, phela kumele usho ukuthi mfethu, hayi kabi mfethu azini, namajida laphana ngiyahamba. Hayi ukuthi mhlambe kumele ngihambe ngoba vele uyangazi vele ukuthi mina ngisumuntu vele. Asho nje kahle ukuthi mfethu. Kodwa indlela engishiye ngayo ngathi kungenzeka phela ngesikhathi umuntu uthola ukuthi mhlambe uyamsinda. Enye into ke leyo eyomoya. Abanye abantu uthola umuntu uyamsinda nje. Yazi ilento engisho ukuthi mona lesimo lesomoya ojulile. Ngesikhathi umuntu uyacabangela ukuthi hayi lo muntu lo ngathi umuntu usimsimithi man. Kanti lutho kusho ukuthi umoya wami ungenhla. Yabo, ngendlela ukuthi awuchazeki. Ngesikhathi futhi uthola ukuthi akusukuthi mhlambe uyamsinda, idlozi lakho ke umoya wakho uhamba nawo. Uyamchitha lo muntu uthi ayisuka kulo muntu lona. Wena ngesikhathi phela ubona ngithi yona ujabule ukuthi hayi nomuntu engiphila naye nginomngane mesifuna ukuphuza siyaphuza sonke. Kanti ukuthi idlozi lakho lamchitha lo muntu othendo usuka kulo muntu lo, kanti ufuna kulo muntu lo. Ngiyakususa kulo muntu wena amlandela. Yabo, ngesikhathi uthothi mhlambe umoya ufuna ukwenza ngendlela embi, na ubone ukuthi hayi khonto embi ayenzile lo muntu lona vele ethi ngisuke kuye. Kanti umoya uyaphoqa ke manje usuka kulo muntu lona. Angikufuni lapha. Yabo, ngesikhathi ukuthi mhlambe idlozi lakho alinankinga nalomuntu loyo. Liba nenkinga ke manje mozoqala ke ukuthi usongena shice phakathi nawe. Yabo, uyajula ke nawe hayi lapho umoya vele uzoyenza imanga. Chithe lo muntu lona vele nihlukane kambe. Kodwa ke lokho kwangifundisa kakhulu, ngalalela ke nami ngathi into abangani nalento engihamba nayo angeke nje ngithi ngakhe isimo esinjalo nabanye abantu. Nami nje ngeke-advise. Angithi ungaphili nabantu, phila nabantu. Kodwa ke zazi ukuthi ukuphila nabantu kukhethelekile. Hayi ukuthi mhlawumbe ukhetha abantu kuzozenzakalela. Umoya wakho uzokuxhumanisa nabantu, abantu bakho. Ungaphoqi wena uhamba ukuthi ngoba nakho ke manje sebakubizile ke nawe lapha uthwala ikhanda lakho. Hayi ngibiziwe mina. Yabona mina ngibiziwe ngithanda abantu. Mina ngiyabizwa nje. Awazi ukuthi bakubizelani. Esikhathini esiningi yabo. Awazi ukuthi bakubizelani.
uthi uya laphana kumosheka into zakho nje. Uthi uya lapha ngesikhathi uthi mhlawumbe ayikho nje inhloso embi abakubizele yona. Kodwa ke uphinde futhi uhlangane nomunye umuntu ozothi mekuthinta abe nalomkhuba lo womoya obonayo abantu abanenhlanhla bese ihambe yonke lento le. Sasa sosola abantu ke oze kubo ke abekubizile ucabanga ukuthi abakade bakubizile lokho kanti lutho ukuthi awulaleli ngesikhathi. Yabo awulaleli. Kodwa into emnandi ngalokho ke njengoba usaqala ukuthi usemoyeni uyakhula. Umoya kufuna ukuqinisa phela, ukuhlakaniphise, ukufundisa izinto. Ngiyakutshela ngothi mosozazi ke manje indaba zakho ngisimo somo ungana noma nanoma kuphi nasi nqe. Ungana noma kuphi ke manje. Usokulungele ke manje uthena noma kuphi. Awuloyeki, awuthakatheki, noma bangathi bayakuthinta abantu uyakwazi ukuyiphendula yonke lento lokuthi ingadonsa amandla lapho kuwe. Ingakudli wena usalungana lutho. Yabo usalungana lutho nje. Usuyakwazi ukuthi okay. Mengene endaweni kukanje la okay. Hayi ngijwayelekile. Okay. Awusathuka ke manje awusasabi lutho. Yabo phakathi ebantwini uyazazi indaba zakho. Lento hamba nayo ikufundisile nawe waziphi isikhathi wayilalela wayihlonipha ke yaze yaqeda konke lokho mekumele kwenze. Yabo ukuthi nawe ke uphephe ke emhlabeni uphile kahle ke isinomali. Phile njengabanye abantu nje. Ngoba kusho ukuthi mukule simo lesomoya kumele ube njalo sonke isikhathi uzoyincisha nje impilo. Kumele uphile nawe mfethu. Dadewethu kumele uphile nawe. Jabule. Njalo wena hayi mina ngizenze lezi zinto lezi. Hayi mina ngidla ukuthi nokuthi dlule lapho. Ukwazi ukuthi mengizodla into embi ngizoyinqoba kanjani ukuthi ingangicindezeli. Mengizoba endaweni la ngazi khona ukuthi kunemimoya emibi ngizoyinqoba kanjani ukuthi le mimoya lena ke ingangembathi ingangeni kimihlale lapho. Awusafani phela manje. Awusho wena bayibiza yonke a weekend. Yeah. Awusafani phela manje wena. Ngeke phela uthi wena uya weekend kodwa usasaba izinto. Hayi angeke uzuphile ke lapho. Njalo wena uzohlezi ukuhlala usendaweni eyodwa nje unganyakazi. Uzosabe ngisho nokusuza. Ngiyadlala. Kodwa ke mukulokho nje ngifisa ukuthi ngixoxe nani ngakho. Ya ngilama account amaningi yazi ngizama ngazo zonke indlela ukuthi ngifundise ngendlela ezihlukile. Yabo. Ngicela nje ukuthi ningibekezeleni abaye abantu lento mhlawumbe ngeke bazwisise kodwa nje hey angikhathali mina. Nginamandla ukuthi ngixoxe nje ngikhulume engikwazi. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu lento izobasiza kakhulu empilweni zabo. So ngicela nje ukuthi ningibekezeleni. Impilo engiyiphilayo into ekumele ngiyenze. Ngiyayithanda yonke into le. Yabo lento engiyenza ngiyithanda inhliziyo yami yonke. Ngiyayithanda ngeke ngize ngiyeke nje. Ukuthi ngixoxe ngikhulume nginibonise izinto ngiyithanda kabi into le. Ngeke ngize ngiyeke. Ngeke. Sonke mhlambe kwenzeka ukuthi ngingixolele la kunezinyoni eziningi ayipheli ngiyayithanda futhi ngiyayiphakela. Kuze kufike lapho ukuthi yazi ngesikhathi umuntu uyabona ukuthi lento le kodwa ayingenzeli lutho azi. Ngithi mina noma ngafika lapho ngeke ngize ngiyeke mina. Ngidlala indima yami la emhlabeni. Yilokho nje okungijabulisayo. Okunye nje hayi nginandaba nakho mina. Ya ngiyanthanda kakhulu. Ngicela nje ukuthi nilalele le video lena. Angeke ngize ngiyiphoze futhi ongenze ngilungisa amaphutha ngiyoposta nje injalo nje. Ngiyoposta nje injalo. Kodwa ke inkosi nibusise. Inkosi nibusise. Kunomculo wamuzayo. Mningi futhi. Kunencwadi ekhona laphana konje lento le ku internet. Abelungu abafuni ukuthi incwadi yami iprint laphana ngazi ukuthi bathi kanjani kwenze njani yonke lento le. So ngizoyiprinta out ke eceleni
ngo-August izophuma ke ebese ke ngizoyimemezela ke konke ama-social networks wami ukuthi ayisekhona incwadi kulabo abathandayo ukuthi mhlambe bayithole bayithenge kuyoba njalo nje. Incwadi yakhona izoba yi-350 kodwa ke mhlambe ngingayenza ke i-special yabo ngithi 260 ngayenza nje i-special ngithi 260 nikwazi ukuyithola ke leyo ncwadi leyo ijulile kahle i-basic information ezomsiza kakhulu nilekelele nibe nolwazi nani phela nibe nento ephathekayo nifunde nenze izinto ke engizoyichaza lapho ukuthi kumele nenzeni nisize abanye ke phela. Mina ulwazi lwami ngiyathanda kakhulu ukuthi nilipha abanye abantu ningahlali nalo ninodwa nje yabo ngoba isikhathi siningi ngeke kunisebenzele lokho kudinga ukuthi nipha abanye abantu balelele nabo philizwe bakwazi ukuthi baphile njengani. My name is Ramo Kizrek, the Conscious Living Son. I thank you.